I Shanghai mu Bushinwa umugabo yakoze ibintu bidasanzwe muri hoteli. Uyu munsi ku wa kane video yasohowe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yerekanye imodoka yari itwawe n'umugabo w'imyaka 28 wari ucumbitse muri iyi hoteli iri mu mujyi wa Shanghai yinjiza imodoka muri hoteli imbere aho abantu baba bari. Bivugwa ko uyu mugabo yagize uburakari bwatewe nuko yabuze mudasobwa ye igendanwa kandi akayigurira muri iyi hoteli. Ibinyamakuru byo mu Bushinwa byavuze ko ibi bintu bidasanzwe byabaye ku wa kabiri, ariko amashusho yabyo yasohotse uyu munsi. Aya mashusho yafashwe n'abantu bari aho muri hoteli. Reuters yavuze ko yayagenzuye igasanga ari ay'ukuri. Iyi hoteli yakorewemo iri bara yitwa Jinling Purple Mountain Hotel. Uyu mugabo yinjije iyi modoka muri hoteli ayinyujije mu muryango abashyitsi bacumbika muri iyi hoteli banyuramo, umaze kugwa agenda akandagira anagonga ibintu byose biri muri iyo hoteli uretse abantu. Kuri ubu polisi yo muri uyu mujyi yatangaje ko yatangiye gukora iperereza mu gihe uyu mugabo we yamaze gutabwa muri yombi.